Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovno u Minecraft preživljavanju. Znači danas ćemo igrati preživljavanje, danas ćemo raditi neke bitne stvari. Vrlo bitne stvari. Znači samo da vidim, pod bi nam se slago, ako nam je krov nam je ove boje. Krov bi nam se, pod bi nam se slago vjerojatno, da, ovakve bi nam se boje krov slago, tako da ovo drvo ćemo upotrijebiti, kako sam mu rekao, upotrijebiti za pod. Biće, puno će biti i toga svačega, da vidimo sad ovako. To sad sve ovo da pokupimo, možda dobijemo kakvu mladicu i tako. Evo, ja mislim da smo ju dobili. Mislim čak da smo dvije sad dobili. Da, ako sam ne. Nismo dvije dobili, ali dobro, samo trenutak. Evo me nazad, malo su došli, su valjda neki susjedi pa su malo glasno pričali, pa sam otišao da im kažem da trenutačno imam velikoga posla, jer želim vam dati jednu normalnu epizodu, onako. Dobro. Ajmo još ovo posjeći. Tako. Onda malo se ovako, evo odmah 3 mladunca ili 2, ali to dosta vidi ga prasić. Ovdje ćemo se brzo morat spustiti u tu pećinu. Znači danas ćemo napraviti pod, možda i danas budemo išli u pećinu, ali nisam baš siguran. Tako da, i sad mislim da imamo 64 toga. To je doduše dosta je to. Gdje su mi vrata, evo ih. Sad da vidimo da li imam lopatu. Ovo je lopata i imam ju. Kao što vidite imam ju. Dobro, to je vrlo dobro. Ali ovo mi se ne bi trebalo dešavati. Pošto, ne znam da li ćete me danas u epizodi baš najbolje čuti, jer kao nešto mi zvuk nije dobar na mobitelu, pa šta to šuška? Nešto šuška tu blizu mene, ali ne znam šta je to, a nije me ni briga. Tako da, čao. Ponestalo mi je ovoga, tako napravim tu lopatu. Evo me nazad. Morao sam samo nešto obaviti, jer mi nešto kamera zaštekala. Zapravo nije mi zaštekala kamera, nego neki problemčić. Dobro, nije to bitno tako sad. Jedva čekam kad budemo radili neke fora stvari što možda nikad niste ni vidjeli u Pi verziji Minecrafta. Znači, bit će dosta fora stvari. Mislim, ići ćemo vjerojatno. Ne znam, nisam siguran, ali mislim da može se napraviti Nether u ovom Minecraft Pocket Editionu. Pada noć, kao da mi tako izgleda. Mislim da se to može napraviti i to ćemo raditi. I gledao sam na YouTube-u kao nekih stranih YouTubera kako rade taj Nether, pa ću ja tako isto napraviti. Ali želim da ne budem sad nekako da glupo to ispadne, ali idem prvo odspavati. Spavam.
Joj, što sam lijepo sanjao. Joj, šta je ovo? Sam je to bio kao ušao u krevet. Neki bug. Puno ima bugova u Minecraftu inače. Pošto Minecraft nije grafički uopće razrađen. Ali baš ga zato ljudi vole. Ali šta to rudari? A valjda neko nešto posprema. Nadam se da ćete me dobro čuti, jer ovdje nešto šumi kod mene. I tako. Ova epizoda će možda mrvicu duže potrajati. Sad sam skužio da vam je kamera bila nisko. Zapravo neće, jer neću snimati. Tako da ono nije baš dobro. Ajde, tako, sad postavi ovdje i kad postavim pod brzo ću se vratiti. I ljudi, evo me nazad, samo trenutak, samo mi se čuju tu zombiji, ali evo pod je urađen ekstra. Ko da je noć. Ne, opet poteškoće. Ne znam zašto se to događa. Očito ovaj antivirusni program. Evo me nazad, nije bilo većih nekih poteškoća, nego to nakon 10 minuta tako prekine. Tu je mala kravčica. A tu čujem ove neke momke. Pa mislim mogli bi danas možda otići do dole. Šta je pogledati? Šta je to? Šta tu ima? A tu si, prijatelju. Samo da uzmem mač da se pripremim. Tu nema ništa na tu stranu. Ajde, dođi. Šta nećeš? Opa, gotov si. A, u koliko sam te da. Ajmo brzo odspavati. Na brzaka. Ne znam, ljudi moji, da li tu imam negdje blizu vode, jer ja sam planirao brzo, za par epizoda sam mislio pecat ribu. Di si kokoško? Di si šta ima? A, tu je vodica. Uvidi džunglu. Što je iz jednog poteza? Ne treba nam sad ništa za jesti. Poslije ćemo da jedemo. Opa, dve, kako bi rekao, 2 sjemena. Tako bi se rekao, naprimjer, nekako. Pa moramo još nakopati kamena. Ali to nećemo danas. Danas ćemo još sam nešto proveriti. Da imamo koga tu ima. Bolje rečeno, čega tu ima? A, kriperi! Da, kriperi! Sad ćemo da ih ukokamo. Sad ću vas ukokat. Dođi vamo. Dođi vamo. Sam ti rekao da ću te ukokati bez problema. Idemo gore. Nije na mjesto ovdje. Inače, ja nisam tip koji voli se boriti sa tim pacijentima i tim glupanima. Ali kad zatreba da se poborim, dobijem ih, ubijem ih i tako. Mislim da bi tu mogli okončati današnju epizodu. Prozore ćemo stavljati, ići ćemo negdje nabrat pijeska, mislim pod vodu, nego dim. I ovo gore ne bi trebalo ostati tako, ali dobro. I to bi bilo sve u ovoj epizodi. Vidite kako nam je lijepa kućica. I vidimo se u sljedećoj.